He pōnei. Mahuinga tau whanoanga lahi he whakatuwhono ne whakahoko he whahi tapkua mole. Tari mai e kautaha e New Zealand hanga o ia ke tau whakaholoanga wakalele. Mo e taha e whakaholoanga ngā hua kua whakatupea i he whakatuwhono New Zealani ke lata mai whahi ngā hua hila. Whakaloflai atu kua uko Saraya Mangawa mai hanei hatu tolo tau wala tala tutupu ke lata i mai awhi nei. Whakamua koe tau whono mahuinga he whakatuwhono ne whakahingoa koe National Summit kua whakausi he ahutuloto he whahi tapkua mole. Tala hau mai matakau ne whakatoka i tau whakaholoanga whono nei kua mahuinga lahi ke he tau whakatutalanga hangauia ke he taonga Niue me tau teke nolo he waha kua hoku ki ai. Mai longa fō ke tau mena ne kanaua ngai ni ke tau whakaholoanga ngā hua he whakatuwhono tunga e te semo ai he tau tupe mo e toko ngā hoa e tau tangata po ke tau pulotu ngā hua ke fua e tau ngā hua he motu. Hanei e tau walatala ia. Pe he mai matakau ne whakataka i tau whanoanga nei koe mahuinga ke whai mangaho ke vese e tohi wakai he whakatuwhono ke lata mo i tau tau uawhi hong fumaono ke uawhi ua fumaono ke tolu e aho ne whono ki ai. Ko e whakahikuanga tō pota osi e tau manatu me tau pulanga ko langona ke whanoanga mo e tō liu ke whakatutala ke tau whahitapu i mua. Mahuinga fōki e tau ngā hua nei ke he tālangaanga he papa wakai fōu ko manaki ai e whakatuwhono ke kamata he tau uawhi ufuruma fitu ke he tau uawhi tolu ufuruma fitu. Ko aonga fōki e tau whamatalaanga mua atu ke he tau ngā hua ke he whahe taonga Niue mo i tau teke nolo fōu. Hanei e tahawala he whamatalaanga he tikita ke whahe ngā hua taonga Niue o moira e ne tama ke he aho ke uaki he tau whanoanga. Whakahuaki mo e whakamalolo e taonga Niue ka mata mai lunga e whakatuwhono e tapunu. Ke tau matakau i whawha e whakatuwhono, ke tau lotu. Ke tau whawha hinga hua pisinisi, tau maanga, e tau mga whawa. Ko ingoa e tuanga, whai lakanga ki mua. Nā kai, pihe kua nā kai, whai lakanga. Mitaki, kai whai lakanga. Ke matai aki, po ke taki aki e tau hauanga nā hana, e tau kumikumianga ni kua putoia ke whakaanganga he mga hau Niue. Ko whiwhiri he weweheanga nai e mga hau Niue, ka kano, ko e mga hau Niue, ke uta ke tau whikau si e tōru ke tau si aki, tau tala tū whakaholo, ke tau si anga whakamotu, ko e ha mena e tau mena, hanga ao ke tangata Niue. So ke puhala ne tū tāla ke tōru e tau tāla ia, ko atu tō, me whakanumela, hanaha tōru e tau kisianga. Ko hefoni e laini a tōru. Ko e kisianga he UNESCO, o tūhanga ke lea e mga hau Niue. Whewhe laha tōru e tau hawanga, hawa pena, i kisianga ke mga hau nei. Taha takitaki whahinga hua ne whakamatala he aho whakahiku po e aho ke tolu aki ko e takitaki whahinga hua papiliki ko Clinton Chapman. Whakamatala ia hangauia ki he to whahinga hua ki lalo hifo he hana lewekianga tunga e whahinga hua hila. He ako kisianga tōre mita ki whonoanga nā he tūru ahu ia. Ki he to whahinga ha he palana lahi to tūru he mutu ni whai ua oroa ki ei. Mai ua hawhi maono ke ua hawhi ua maono. So e toi ue tau ne toi he palana ne toi. Ka kai whahe ni ha mo tūre whainga hua e mo e pila ni mara fitu. Amana toka ifo ki hai Telecom Niue, ICT a ia, pia ni mo e Broadcasting Corporation. Ngau oroa mi e mo e whahi hila, whahi wai, tau pora tū, mo e whahi transport. So ke pila fitu ia ka tōla he lahi ngā hua ne lango ki he pila na, he palana lahi na he motua Niue. Si tōrei mita ki whanau lai nā e ako kisia. A ia wharamena tō liwa mau tōru ke whanau fuke haka maan, ke whakosiosi, mo e tālanga e palana e ua awhi ua fitu, o furu tau ki mua. Haka hanga naunong kei tōrei he mita ki. Ke wharu nia mena ka ke hiki whakahoro mita ki ngā hua oroa he tau whahini reweki ke he whaurua tau mena he nofo e pila 7. Si pia ni whaurua tau pila fuki, he ako kisia. Kaka e tōrei he ronga fuke meni loa mai he tau whahini toi, ke tau pila 1 to 6.
Pehea Chapman nā kai la mau pōpo e whalihila fōu, tō tū mau ni ke whakaonga e whalihila tuai, la fia tu ki ai tō la he ta oka he whakatau he ta lolo tīsolo ke tā vilia ke hila tō mga nei. Tahamatanga hua lahi, ko amanau ki atu ki ai, ko e whakamōlianga he taha mata whakatuwhana whakalatalata, ko ngā hua ki ai ke whakatu e taha whāhinga hua fōu, ne whakahingoa ko e Energy Authority, ko e mata whakatuwhana whakalatalata nei, ko puto i ai e tau whāhinga hua nei, whāhinga hua hila, mo e whāhinga hua bulk fuel. Ko e ua tau e ka mori, ko whitaa ni ka hainga hua e komisi haka ke he whaihila, pia ni ke he whahi he tau mata whakatuwhono Niue, e tālanga so whitaa ni e tālanga e mata whakatuwhono whakatei nā, ke tahifo ke he kapaneta, mo e tahifo fuki ke he whono ki puri lahi ki kisike. Ko e mata whakatuwhono nā, ko e na nofo whakalataha e whaihila, mo e whai bulk fuel, e energy, so whakaingoa ko Energy Authority, e whahinga hua ia. Ke whakahangang Turkey e whakanganga he tau rolo ela ni tamai he tau koutu ki tua, mo e whakanganga fuki he solar energy ni hau he la. Ko e mata whakatuwhono fōu nā, ko whakalaulohi fuki ke whakatoa e whakanganga he renewable energy. A tūru he motu whangoa tūru ka he la, ke tāwiri hila, ke langamatai e ke tau inisini, he tāwiri whangoa tau rolo ela ni tamai tau motu. Ko e hokotaki he whakatuwhano ki he lotanga he Papawakai National Strategic Plan Midterm Review. Ko whakakise ki ai e whalu he tau mtangahua, ne kua whakawhita ki ai tunga e tau tupe, ne kua taaki mai he pataanga tupe Niue International Trust Fund. Kua whakaonga he whakatuwhano he tau wāwhiong frumahiva ki e langamatai tutongi whalua tau matapatunga hua. Tunga e kawe manatua cable, sipihia ke tutongi taha wala, ne he tau ngahua ke malewa kalele, mo e langamatai fōki ke lata mo e whale tupe si ha ke motu. Pehe hokotaki ha kua whakaonga e taha wala he tau tupe Trust Fund nei, kua tō hifo e tupe ne tai ke Trust Fund, mo e tō tose hifo fōki tau tupe interest ko mai ke whakatuwhano ke tāki mai he tau mga ahui mua. Whakakise fōki ke he hokotaki he whakatuwhano e tau manatu hangawia ke he whakaholoanga ke ngā hua ni e whae e tau aho he tau tangata ngā whakatuwhano kai maua e tutongi ke he 5 e aho. Pe he hokotaki mai longa ko e 5 ngā hua he whano iki pole e tau whahe ngā hua whakatuwhano osi, mo e mahui ngā lahi ke he motu ko Niue. Kai kisia ki ai nā kai whelau mitaki e tau ngā hua mai e lau tolu ne takitaki ke lau tolu ko e tau 5 ngā hua. Kua lata ke mai longa ko e tau 5 ngā hua ke lata mo e tau tangata osi, mo e ngā hua whakamuoli ke he tau whekawhekawanga ko e tau tangata ngā hua whakatuwhano. Pehe kautaha e New Zealand ko e puke tumau e tau wakalele ki Niue he tau mga honei ha ko e tokolonga e tau tangata kua whakatau e tau nofoa tau mukamuka ne whakafua e lau tolu si tō tumau ni a lau tolu ke whakafua e tau nofoa tau mukamuka nei he tau mga ho kua manako ki ai. Pihi e tali mai he takitaki he whahinga hua mai tau whenonga ke tau motu tata short haul ha Air New Zealand go Jeremy O'Brien. Ha nei a Esther Pāvihi me tau walatala ia. Kua tali mai ai e tau huhu ha BCN News e whahi tau pue kua maale hanga o ia ke tau le kua kua nā kai whai no wha a tā e wakalele he tau mga honei. Pehe e ngutu wunga hau he kautaha e New Zealand ko Jeremy O'Brien, mahuinga e wakalele ne lele mai ki Niue mai manako lau tolu ke la lafi foki taha wakalele kai nā kai whahia e kautaha ke tau sipihia ha kua ngā hoa e tau wakalele he tau mga honei. Tō tū mau ni a lau tōlu ke anono ke he tuanga, he tau manako, he tau tangata ne whakatau e tau pāsesi whakalele, he tau matakawi puke tau motu ke he kehe. Kua kumi atu ai ke kautaha e New Zealand he tau mga hoi kua mole ha koe tau huhu ne langona ai ke he whano ke pule he ahu fua e whahi tau pue kua mole mai he tau e ke pule ki a ia e palimia Lilifuko Dalton Tangilangi koe hā ne kua whaile kua ai ke tau puhala o whenonga koe moe kautaha e New Zealand ko lauia ai tau mga whaoa manako ke watu ke tau whikau mauku ke tau motu kehe. Tali ai palimia ko Tangilangi moe whakamoli e ia nākai la whai maweheanga e whakatuwhanu ko whakamoli moe kautaha e New Zealand. Kai tu mau e hana tau ofisa hua ke mātutaki moe kautaha e New Zealand moe amana ki lahi ke whai maweheanga ke whakamoli he tau whou. A behe Jeremy O'Brien tolali e kautaha e New Zealand ke whakahauhau e tau tutongi he tau ke lata mo e tau puwralele ke lata mo lau tole tau pāsese kai mai longa. Ko mena tau uka tuaini e tau tutongi he tau pāsese po e tau puwralele ka whakatau whakahiku kai tau mukamuka ka whakatau whai mangaho to whano whenonga e tangata.
Koe taha matanga hua lahi kua kamatanga hua ki ai e whakatuwhono, mai whakatupe ai he whakatuwhono New Zealandi ke he 5 miliona tā la, kua whitāni he kamata. Tahe mtakau ni o mai ke motu he whahi tapu kua mole, ke whakatutala ke he whalu e tau matanga hua, la lahi ke whakafuau mai whakahangahanga mitaki aki e tau puhala tā vili hila he motu. Tu tāla ia BCN News mai ulu whakatonu he whahinga hua papiliki ko Clinton Chapman, hanga o ia ke tau whakaholoanga nei. Koe tau whakaholoanga nei ke lata mo e whahinga hua hila kua whakatupe ai he whakatuwhono New Zealand ke he tau tupe koe 5 miliona tā la. Kua mai e tau insinia he whahi taupu e kua mole ke tau se whalo tau kumikumianga ke lata ia mo e tau whakaholoanga nei. Whakamama mai e Clinton Chapman e tau amanakianga he whahinga hua ke lata mo e tau whakaholoanga ia. Tōne i loi tau tolu, hoko mai e tau insinia, whahi hila, pia ni mo ia Brendan Kulasia, ni ngā hua lamatai ke whahinga hua hila. Tau se uloa tu kumikumi ke lata mo e whahi ngā hila. Ono ke lamatai tau mena ni kua lole e tu kawe hila tau tolu mo atu ke whahi te gelo he motu. Ke tau se tau mena nā ke ua masi tu mai hila e whahi te gelo. Kai mena ni mua atu foki ke ono ke tuku foki e tau solar farm, ke whakalohi e ki tu solar farm ina ua taka i ke motu e maa tonu nei. So ke hei e tu mtakawi no whitai ono na maturi kei. Ki kisi ki e te wale whanua, koe muka ngai ke tālanga i te mtakawina. Ono whake lo tūru ke he marikisi e puahila, ne tāwiri e hila ke toka ki ei he whare hila lahi lo tūru tuila, ke tā whakalohi e te puahila na. Kai maha tonu e, koe te puahila na whai tūra e whaanga pe puki. Kana onu ki e project ni e ki tuku hake ki hongu maua e tūra. Ke whai mga aho ka eku whai le kua e te unsini. Po kua tō e uha se ei whai la, ke tau se tau mena ko karea ke te unsini. Ono olu whake lo tūru ki ei ke tau puhara ne whaanga ne tūru hila, ke whahi ngā hua hila, si pia ni ke tau roto kaina, koe energy efficiency component anane ono ke. So ke matahiku ya September, tau mua mai report, e mtakau nā, koe hingo e tau puhara, mo e tau mena ke whakaola hola e mo tūru ke tālanga ki ngā matanga hua nā. Koe loto ke tausi e tau ngā hua ia, ke tālanga tau osi e tau ue afi ma ua fumarima. La laifi atu ke he whalua da mena ni ka naua ki e tau ngā hua he whahinga hua malolo hila, ko tau uka lahi e lolo aela ki e whakatai atu ki he tau e kwa male. Koe mga honei fua ni he whakatuwhono e tau malikisi ki he tau tutongi he lolo aela, si kua lauia fōki e tau mena maua he whakatuwhono. O e tahi tau e he hiki e whakatawanga he maturu e lolo aela mai he Pokfield, na whakatai maturu tāla limu furu, e tahi tau kwa mai. Mga atolu ni ko hake te si tūru tāla mo e limu furu matahi sen. So si se di sa si tatai mo e lolo aela ne whai sala he whare pinsini. Wai mena hia aila hiki maturu ka hai e tupeni tutongi e te tangata ki hila. So vitani o nona maturu e mo ki kisi ki ei, hako hake pihi e tau e hoela, ai ti ilahi hai tupi moua ha maturu, he whainga hua. Nga whamahani e ua miliona ne whai moua mai he tau tupeni e te tangata ne whai tutongi tau hila. Si o nonu ki mua maturu, liu ki kisi foki e tau tupi ia kahane mōre ke whaanga he whainga hua, me tupeni moua mai. E lata mo e kautu, lata mo e whai hila mo e tonga hua ni e kautu foki. Te lahau mai fōki e Clinton Chapman, kua ono fōki e whahinga hua ke liwa ki atu e tau liwekianga ke he whahinga hua hila, ke he matapatu ngā hua e whahinga hua hila, mo e uta ke he mai i liwekianga he whahi tāna ki tupi he tau mga honai. Kua whenanga atu ai e Palemia Dalton Tangelangi i ne awhi ki he motu ko Amerika, mahuinga tau whanoanga kua whinatua ia ki ai, whakamua koe whono ke whitunga fuluma valua ki he tau motu kau whalataha he lalolangi ki New York he kamate he hong fuluma valu ke he aho uafuluma ono he mahina nei. Ka auste tau whonoanga nei kua mana ke ia ki whinatu ki Washington, ke lata me whonoanga lahi he tautakita ki he tau motu he Pasifika, mo he tautakita ki he motu ko Amerika. Kua whakailoa mai fōki au fise Palemia ki a BCN News, kua mana ki ke whakatoa toa e tau ngahua ke lata ia mo e maweheanga whihangaianga, ma whala he motu ko Niue, mo e motu ko Amerika. Tā he tau whono hangau ia ki he tau whakaholoanga Sustainable Development Goals, kua mana ki he tau takitau ki he tau motu ke whakatutala e tau pāleako nei, ko e hongfulma whitu e tau matapatu, manako kua lata ke fōli ki ai e tau motu he lalolangi to hoko e tau uawhi torongo fulu.
Kua mana ki fō ke palemia ke whakalataha ke whonoanga ke tau whakaholoanga ngā hua, a koe hiki ke anga he matangi. Tō whakamatala ai e takitaki he mdakau he tau motu whakalataha he lalolangi, ko Antonio Guterres ke whakamatala ai me ole atu ke tau takitaki he tau motu, me tau mdakau I whāwhu ke whakamawhisi he tau ngā hua, ke tau whia tau le kua puna mai ha koe hiki ke anga he matangi. Tō whai whakaholoanga whoki kua mana ke palemia, ke whai whakamatalanga ki ai ke whahi tapuka hau. Ka osi e tau whono I New York, tō whinatua ia ke tau whonoanga, he takitaki he whakatu whono ha Melika, me tau takitaki he tau motu kau whakalataha he Pasifika ki Washington DC. Koe whonoanga nei, mui mai he whonoanga he tau kua mole, na kai whakalataha te palemia ko Tangilangi ki he whonoanga he tau kua mole. Kua whakamoli he palemia Lilifu Dalton Tangilangi he ahongofua he whahi tapu kua mole na kai la hokosia halau tolu e tau whiwhilianga he tau ngaho nei ke lata mai komisina toko lunga ha Niue ki New Zealand. Pe he mai e palemia koe le kua he ngaho nei koe ka ina nofo mau he komisina toko lunga ha Niue ki Wellingtoni na kai hangahanga mita ki nofoanga ha koe tuanga ke tau mafuike. Hane e tau walatala ia. Koe hana tali atua ia ke pule motu ko Olaf Jacobson, ne kua huhu atu ke palemia, koe a whela ka whakaunofo e komisina toko lunga fōu ha Niue ki Wellingtoni. Whamai mōre whakalahi ke tau sianga nei, ai muka muka ma whutu whanu ke maho tonu nei. Hako tau kumi anga ke he kaina, ke he tūanga he kaina. Koe pōke anga ia mai e Council of Wellington, ke latai mo e taha kumi anga whakalulahi. O comprehensive report ke latai mo e kaina harom na tū tonu e whakese malau tolu he laini hangahang karea ato e da mafueke. So na mana kala tolu na kaini ko whafo kai sibi osi e matapatu whare mo loto. So kua ia kua e whakaui ke nisulani hako talia mai ole ke lata mo e taha lau tolu tau purotu. Ke tausi ai e hoko taki lahi nei mai kumi anga ke kaina nei. Tō maike mongo ia ka ha. Hako kaina nei ke maike fuke liu, hako liu tatou mai ono fuki ke whaka fōu, renovate. Aini ke renovate fuki, kai bia fuki ke whakatui fuki he kaina. Si kua ia e taunga hua. Ia la tai me ta tupela matai mai he whalo tō atu kau tūne kai pisinga tō toro. Ia la tai me ta koroa ia. Ka koe mna lahi ke mahu tonu nei ma lilifu, kai ma whatunu whanu. Koe kisi anga ia, puka ono anga ia, puka lea hoko taki lahi ia. Tōre mahina, e whakise maila tōru ke ono mahina. So kai, ha ia, ako ono whoke, whatu whanu ke whauru ano anga, po ke rent na kai, ta kaina, po ke ta whaere whoke, ka rauta ni ka ke tuanga do tōru atupe. Koe komisina whakahiku ha Niue ki Wellingtoni, whisa pihingia, kua whai mga aho he liu mai a ia ke motu, he o si hana kota whaanga. Ono e tautau ne ngahua ia koe komisina toko longa ha Niue ki New Zealand. Tumaua ngai ni e tau ngahua he mtakau China First Railway ke whakawhawanga he tau puhala tū he motu kua whakausi toa i ngahua he mtakau ke simeni puhala tū I whonua kula ki hui hui. Kua ngahua lau tōru ke puhala tū he wāfo, mai whare tapu he whahi tapu kua mole, kua hātaki atu ke tau tangata whakaholo pe leo wafi, ke mai longa mai whakaholo whakainene, he tau matakawi ne ngahua lau tōru ki ai. Pia fōki ke he whalu e tau ngahua he mtakau Telecom Niue, ke he mtakawi nā I kaimisi mai longa ke whakaholo whakainene ke watu ke he tau matakawi ia. Ue matapatu ngahua lalahi he whakatu whono, kua whai mga aho he kamata ai, koe ngahua ke male whakalele si pihia me tau ngahua ke whakafo e tau puhala tū. Talahau mai takitaki e whahi ngahua papiliki Clinton Chapman, a manaki lahi ke whakakatoa toa e tau mata ngahua nei, tau hoko e tau whiawhia limungo fulu tau, pule whakamotu he tau kahau. Lahi ngahua, tunga nini kisi he whona lahi na, koe ngahua ke male whakalele, koe morea tulungu fulu mleona ha I tupu New Zealand. Ngahua ia, hai ko tau ki whakosiusi hoka mahina November. Si pia ni ngahua lahi to pura tu itu saina. Si whakawai lahi ke muta Niue he whaela matai do matakaina ngana whakainu mo whangai he to ngahua ke pura tu. Tā ngahua lahi ia ke ue ngahua mata ngahua lahi ia. Pia ni whalo ngahua whuki ne umakilonga he oe puhal. Ka kalota matu ki osi to ngahua nā to hoka e puri whakamotu ki ringu furu aki a to tōru he tau kaha.
Taha mataka hua fōki kua ngahua Telecom Niue he mga honei ke he tau kalapuhala tū mai kai misi ke lata mai whakaholoanga ki waki halau tolu mai tau laini fiber. Kua hātaki atu ke tau tangata whakaholo pele o wafi ke mai longa i tau matanga hua lalahi pehe nei mai whakaholo whakainene ke he tau mtakavi nei ne ngahua ki ai e tau mtakau ngahua saina mo Telecom he tau mga honei. Mai he aho tuloto he whahi tapua mole, kua liutua e motu ke na kai whai tangata ne pikisia mai he nganga o ko visi hong flumahiva. Mai he tau whakailoanga he whahi malolo sino, na kai whai tangata fo kua pikisia he ngangao. Kua malolo o si alo tolu ne kua pikisia mai he tau whahi tapua mole. Tumau ke muitua ki he tau hata ki anga mai he whahi malolo sino, ke le veki mai puipui e motu mai he ngangao. Mātuta ki atu ke whahi puipui ngangao, ka manako langmatai whakalaulahi, po ke kumikumi atu fōki ke kupanga hela covid19.gov.nu. Tō whakausi hata tōla tau walatala he pōnei, manatu kia watu kia nono e tau koloa whakatātā, he tau matua whiwhine hao lofi toke lau, kua mana ki alo tōlu ke whakahoko e tau whiawhia ia, ke he whale tōlu he maanga kamata, he matahola walu a pongi. Si pēnā tau tōla tau walatala tutupu ke lātai mea whiawhi tō liu ai ke mātuta ki ai mai walatala tutupu whakapeli tānia he aho tuloto mo Esther Pavihi. Kua o nei ko Sarai Mangawa, nono fua.